vaovao ho an'ny mpamboly koa toy, antika mpamboly zany. Za mahita fa ny famboleantika zany, famboleantika malagasy zany de hitako misy olagna zany. Ao moa ny olagna resaky fitaovagna, ao ty olagna amy resaky valala, bibibiby rey, ao tsy fahampian'ny oragnandro, ranoragna, ao tsy fahampia ty raha legnazy, ty fitaovagna andrahagna zany fiasagna. Ka amy ty ndray mitoraky ty zany, hisy ty vahaolagna omeny tatandrazantika, misy vahaolagna zany. Zany hoe hanangagna resaka fiasagna zany ty tatandraza io zany, ary efa tsangagna io fiasagna io amizao. Efa mitsangagna zany famboleagna, resaky famboleagna, misy fitaovagna tsangagna zany fitaovagna io, ary fitaovagna io zany fitaovagna tsy mamparary, zay ty mahasoa raha io zany. Fitaovagna mitovy amy bulldozer be regny, bulldozer be le fampiasa vazaha io zany no hampiasagna hanamboaragna baraza, hanamboaragna barazy aby zany le ranobe aby eto Madagasikara regny, amboaragna barazy regny, de ze tany malalaky eto Madagasikara regny atao famboleantika vary, famboleagna hazo le hazo mamoa hanigny regny tahaka akondro, ireo aby zany. Misy vahaolagna mihitsy zany homegna antika mpamboly, vahaolagna omegna tatandraza io hagnavotagna antika mpamboly mba hahatonga antika mpamboly tsy hijaly, hahatonga antika mpamboly tsy hijaly amy resaky famboleagna. Ka izay ty mahatonga zao magnentagna antika mpamboly andao tika hanohagny mariky tatandraza. Io ty vahaolagna ho antika. Ela tika zay fa mahavongotsy avao tika ambony famboleagna etika, mavolambosigny avao, marary lambosigny avao hoe tsisy raha niazo antika, tsisy raha avily, ampidirigny agnaty kibo avao, agnaty troko agny de fa mandeha amy ty andehana agny, agnaty troko avao de tsisy raha azo, tsisy raha fivoaragna azo amy raha atao fijaliagna avao, tsisy fagnantenagna tika mpamboly. Ka amy ty ndray mitoroaka ty zany, hisy fagnantenagna tika mpamboly, ho afatsy tika mpamboly, ho afaky tika amy ty jaly asa tika, miasa isanandro avao tika. Ka hisy vahaolagna omegna antika, omeny fanjakam-pisorogna atika, hatolo fanjakam-pisorogna atika, ary tsy nareo raiky mety ho hamboly fa maro ny vahoaka hasaigny hamboly, ary io famboleagna tsy hampijaly fa fanjakagna mihitsy ny hiantoka fitaovagna hiasantika, asa masina mandeha motera fa tsy mandeha, tsy anofotika toy, tsy vatabe tika toy iny intsony hiasa fa motera no hiasa. Asiagna raha manondraka aby rano moto pompy aby eraky Madagasikara handegnany famboleagna regny, handegny agnagna, handegny ze raha ambolegny. Ka zay ty mahasoa ty fanjakam-pisorogna toy zany, tena mahasoa fanjakam-pisorogna io. Magnentagna antika mpamboly, andao tika mpamboly hanohagny mariky tatandraza, i avao ty vahaolagna farany ho antika, andao tika hifidy azy, andao tika hanohagna azy. Soa ny oa raha enta tatandraza io fa itika ro mbô tsy haiko tikan'io na hajambagnana ny mahazo antika na fa voapiky fantsiby na fa voapetaka vy mahamay zao, fa raha antiantika marivo, ty raha atao tatandraza toy tena raha soa, hagnavotsy antika. Tsangana re mpamboly, tsangana fa io vahaolagna ho antika ty raha ty mariky tatandraza, andao hifidy azy, andao hanohagna azy, fa io avao ty vahaolagna ho antika ty. Zay no hafatsy ho an'ny mpamboly manerana Madagasikara, ty refa ty baboly anty androy atoy, de zay no hafatsy de misaotra antika agnaby zany, velogna.